primeira, conseguimos traer as 3 fases para o Barnamza. Eso celebrará que non terán os nosos fillos nin fillas e nós mesmos trasladarnos en ningún lugar. E tamén, outra boa nova, a fase provincial de deporte escolar que se celebrará no mes de maio será na Pobra do Caramiñal. E agora, Espantapaja. Continuamos con una nueva